Ake siqale sibingelele kubathandi nabalandeli ke beMbuso City MTV njengoba ke namhlanje ingane zakwethu engeniphathelelana ke udade wethu lapha ngizosixoxela ke ngodaba ke oluthela mehlela lapha ke egilwa ke eqolwa umuntu ke osondelene naye nophinde ke abambisane naye ngokwamabhizinisi bafowethu ke ngaphandle bake sikhuluma kakhulu ke ake simdonse kusisi ke alithule ke udaba lakhe kusula eqaleni kuzo kuyosho egcineni sisi ke awuthathi ke nali ke ithuba sokuthi ngiskenyiwe u10,493 rand ngiskenywa irana lala eThekwini nami ngidebheni rana guys. Okay, kwenzakaleni la usisi ngiyamazi usahlangana khona la eGraneni. Mehlangana la eGraneni ngigoduke ngekhaya yabo ngimtshela ukuthi mase ngibuya lapho ke eThekwini ngizodinga umuntu ozongenzela ama-order ngoba mina ngizobe sengibuyile esikoleni. Athi okay la sinakhuleka ngizokwenzela mina ama-order ngimthembe bafethu ngoba la ntombazane iyathembisa umuyibona iyasonta kazi ithandela isonto yabo ngisibona ngesidingo sokuthi ngithatha izinto zakhe yabo leyo nto le angicabanga ngalokho because ngamthemba yabo. Okay, okokuqala ke siqale kumsebenzi ngibuye eThekwini ngize rest siqale kumsebenzi nosisi hayi ngimsendele impahla ngimsendele imali ngimsendele imali and uwenza kahle uyawenza ama-order ewahambise kubantu nje abantu bayayithola impahla zabo hayi ngisusa ngaze ngamthola bo umuntu right engizosizana naye ngize ngivale esikoleni yabo. Okay ke usisi iqala indaba last week yabo from 14 August namhlanje i23 August abantu abayitholile impahla zabo because imali ngamsendela imali yama-order ngamsendela nge-14 August kazi bekwenzeka kanje bekuthi umuntu mesendi order ngimsendele yena impahla nemali kanjalo kade nami ngimsendela lezi zinto ngimsendela impahla nemali akathengi imali lokhu itakelana nje kuyena kwi-account yakhe WhatsApp la beyibeka khona. Okay, Monday ngithexwe icustomer lethi customer ibosena kuze kushaya isikhathi eside kangaka i-order lami angitholi and mengi-track i-order alitrackeki yabo. Ngiqale ke manje ngithuke yabo futhi angithuka ngamanje ngiqale ke ngimtshela ukuthi hayi sis be patient i-order lakho uzothola yabo uyakwazi ukuthi ama-order uhleze wathola u-order mina athi hayi okay ngiyakuthemba vele sis. Okay, ngimbhalele ke ngithi ama-customer seyaphenika ama-customer seyaphenika and ama-customer ama-order ayaqala ukuhlala kuwena 9 days yabo asihlala u9 days manje. Okay, athi sisayi ngizowasenda ama-order ingathi sengiphathe ngisaphethwe izinyo ngihambile ngaya esibhedlela e-Eddington yini ya esho njalo wathi bese esibhedlela yokhipha izinyo ngolwesini ngekaza akwazi ukuya kaKhorea guy eyosiza indaba yalosi then izolo ngibhalelwe omunye abanye abawu2 bese usisi usisendelile ama-way bill but mase check ama-way bill our trackeki sebeba u3 manje abantu bengibhalele ke manje abantu sebebaningi because it's Friday phela mase phelile iviki okhomba ukuthi izinto zabo kumele bethu sebengalebele benje beyitholile 2 weeks now. Okay, ugeli ke ngimtshele mina ukuthi hayibo sengiqala ukustresseka ke nami manje ngezinto zabantu kanti kwenzakalani yabo abakaphephu abayitholile amaphasela abo kodwa wena uthi why ephephu wangishuthela ngishuthela abafethu engene ephephu kodwa akaze ngishuthela amaphasela washutha nje wenza ivideo ewalker yabo engene ephephu ngabona ukuthi ungene ephephu uthi uyodropa yabo angazi wathi i-agency yakaphephu angazi kanjani ayibambi ifoni akaze kwenzeka lokho yabo mekwenzeke kwalahleka iphasela kwenza sure kaphephu ukuthi uyalithola iphasela yakho obaya refund ngemali yabo yephasela yakho. Hayi ugeli hayi ngiqale ke manje ngiphenike ngimtshela ugeli ukuthi hayibo akwazi ukuthi ngasesikhathi eside ngikwazi ukuthi ngo2 izolo ngibona ukuthi ayekuyashuba ke la lo uyangiscam nendlela asengiphendula ngayo akuseyona nendlela nje asengithatha ngayo akuseyona yabo useyangithatha nje isinomi kanjani ngoba besihloniphana naye. Hayi ngimtshela ugela ukuthi ngizohamba ngiyokuvulela icala ngalento yenzayo ngicela ukuthi ukuza la okhona ngizolanda imali nempahla ngize endlini yakhe ngizolanda imali nempahla yabo ethi akekho useGlenwood tontoni ngisicela ngiphi location yalapho eGlenwood I don't mind urequest ngisuke la rest ngiye lapha ya okhona bese sisuka lapho kokhona siye endlini yakho yabo because ngicabanga ukuthi uthe ubekusiswakhe eGlenwood since bekagula
ngithi mina singizo requesta lapho ngize lapho bese sa requesta ngiya endlini yakho sisuke eCleanwood siye endlini yakho solanda lezi zinto lezi ethi hayi uzotshela uRumza wakhe angilethele izinto ngithi mina akwazi ukuthi ngalethela ulo uRumza wakhe izinto because ngenxa ukuthi wena awukho endlini ngitshela ukuthi ngizoza kuwe ngisebenzisa imali yami yokurequesta ngisirequest suke lapho ke sendlini yakho athi hayi kungcono sihlangane Monday sesizoya bophika courier guy ngithi uMonday ukude kabi ukude kabi uMonday nezinto zabantu bengayithulela bathi bengibhalela ama message ke manje yabo bayakhuluma yonke into abayithanda uka 10,493 rand gone ingabe bathemba guys abantu ingabe bathemba especially la eThekwini ingabe bathemba abantu eThekwini labazama impilo ngayo zonke indlela la eThekwini okay ke ngithi mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi sihlangane nini ngikwazi ukuthi sihlangane Monday funa sihlangane namhlanje okusasa asingcono uhlangane kusasa ngo6 okusho mina ukuthi hayi siyahlangane ngo6 sisi yabo ekseni ukuze nje ukuthi kushonela ngayo yonke isi right yabo okay ugeli ngimbhalele ekseni ngivuke ngo5 ngigeza ngilungise hayi ngilanda izinto zabantu nemali yabantu ngithenga lezi zinto ezishoda ngihambisa ama order abantu hayi usisi athi sena ngibolekise ngayo imali ubolekise ngayo imali imali yabantu ngimbuza ukuthi okay le mali obolekise ngayo kusele imali iniki ethi kusele 1.5 hawe ma intombazane ethi kusele 1.5 ngithi mina ngeke ngivele ngithi hayi angivele ngihambe ngemaphoyiseni ke ngiyosho ukuthi ngifuna ukuvula icala ngifike emaphoyiseni ke ngikhali ngithi yawo ngizo ebusuku Friday angithuthi ngithola umuntu vele onganathanda lokusizana yabo namhlanje ke ngihambe ngemaphoyiseni namhlanje ngesabatha ngihambe ngithola umuntu ozongisiza wangikwazi ukungivulela icala zonke lezo zinto zenzeka yabo ngamtshela na ukuthi ayicala selivuliwe ke sisi aphinda mfonele futhi ama customer ngoba yena ubethe uzoze police station uma efonelwe amaphoyisa yabo aphinda mfonele futhi amaphoyisa angayibambi telefone akaza azayibamba akayibambi ifone yami akayibambi yemaphoyisa akayibambi inamba zabanye abantu engisuke ngimfonela ngazo yabo uyena nje ungiphendula ku WhatsApp akasenzi ngisho ama voice notes okhomba ukuthi ukhona la town ukuthi angiyazi indawo yakhe la akahlala khona yabo so njengamanje into sesikhulumile ke nokho ukuthi yena uzonginikeza lezi zinto engakuyena imali nempahla nempahla bese siyahamba siya kwa courier guy siyolungisa lezi ngiyazi guys ukuthi akaze kwenze akaze azathenge mina bengimfakela imali ayibekela imali bengimfakela imali ayibekela imali angayithengi izinto zabantu angifuni qamba manga bafethu ngilimele bafethu ejuleni kwenhliziyo because le ntombazane leyaya ize yazofaka inhlabathi eparishini lami guys ngizamela nami ngithi umuntu engimsiza ngoba besithola sobabili imali bebenefits benefits sothula ngenxa yokuthi siyasizana yabo futhi udidiswe imali angazi yini umuphu sathane omfikelile kuyena because uyasonta bafethu uyathanda isonto always uhleze sesontweni ngamasonto akasebenzi ngamasonto yena uhleze sesontweni angazi ukuthi kwenza ngaleni ngaliyanto mina ube nenkingi edinga imali yabo fast yabo because imali bese siyenzile nayo isiyonke including lo 10,000 bese siyenzile nje kube 41,920 imali engiyenzile nalo assist lawyer yena wazokhetha ukungiskema imali engango 10,493 yabo besazoqhubeka sisebenzisane kahle because bekusebenzeka naye angazi ukuthi yini emintemenzi ukuthi engijikele guys so bengicela abantu ukuthi nibe careful usisi igama lakhe uyirana naye usisi igama lakhe usisi Phontakana ukuthi anginaso isithombe sakhe anginaso isithombe sakhe but ngizohambisa ama case number etolo bengivulela ama footage because ubefika etolo yabo ngizombona ke etolo lapho kuzovela khona ilo ubuso bakhe nayo yonke into nje yakhe so njengamanje uthi ke ukhuluma noma wami ukuthi mina ayisekho into engizokhuluma naye because mina ngiyathetha angifuni ukwehlisa umoya yabo so ngilindile noma yini ke njengamanje ke kusami angibuyisele noma 5,000
noma 5,000 ke is fine kuno 10,000 because 10,000 anginawo kwalo 5,000 engathi ngizophesha ngawo kulo 5,000 azonginikeza wona kwawona anginawo kusami anginalutho.